ten sum no kani di kalanya hakaba kibreu kinya persa be hiken mo te khamtam e hapol ba phikwa ban le ke ba compare ka politics ba compare kibreu le te kin wa daw be te nga tengam da nga si ong hi kibreu ki supporter jungi ru ki volunteer jungi nga si ong ngim de banya sngap thanda hum de ban susha yalam dakajing songset ken namar ba kitikin ong ka bagi kwa milai te ngiru ngihaban pen I pada dakakam mo khamtam e kini ki besangut bulan ka bor le te kin haban pen I susu mo men hakani ru kilaya kren assembly ka to te wat hapo constituency jong ki kin haban I susu ki kam ki jam te nga thai suki ki ber sa sutu e ngam ju kersan ki ber bakin sulong songset bakin su yalam mo bakin sai ka jing songset bakan yalam ki bat ngangai kem bakani ke jimi bat keno bah hantu kiseng bahalang lu ki bes niulut ki political parties ki bes niulut bat barok imat ki bes niulut de tang ki noelam ke BPP ke bamut ki long ki angel nga sukwa ban ong tang kawi ya husiar lo ya ki bakum kini ki nong kren bat ki jajing kren namar ba pikideu ti si ki we yo ka kerto kelapan mania ledi ngatok bit ba I ka way ka di kani ka jing ngapet I ka politics ka dela jungi menta ka David tang ka jing penset ham ni pet na kaliang ju kitigi way ki ba persa ru NPP ru suan nang ban pen mo penset ham da ka pisa ti let's say banyak khuni ka tu pisa pada na kaliang jungi ru ngila haban le da ngi penangkam da ka penset ham da ka nyam kata di kawai banga nga persa ngala itu ya katungan ngot ki members but ki units ru po madan mengala pen kret lupa bangan mi ti ngala kren ngol kren me persa ngom bakani ka jing pen penakam ne kan yam hapor banya kun election te ngam so we have to kata di jiso junga simet banga system kya bhai kata namal nga nget sisai ka secularism nget bingi di ban split ya kan yam but ya ka politics ngem de banya sim ya kata kabukan nama kibun kibal ala banyak tu makin melek mencuaro tengi happen kali kembali gitu gue kibal mencuaro kemlek dan kita kata hukum perkat kita bahkan ni kadiban kani kadiban kani ngim dia banyak kaya te kata kadi kawai bangala itu lo ngala pensong ru akatuan nengot tema kasulong nak bet kumni pada ta nganget sisa bagi breu ki kwai ka jingkala but ki kwa ru ya ke VPP bahkan Isaac Sneng ya ke NPP let's say nama ba mau kibun ki jing let tam ke NPP ngim lang dan ya ta te haga jing sukset nama kila yo unu artiar menta ban pen her kaput ya ke NPP kiali rasyo kin ba kiali mare so pra tama haga ju ko le ngaku ai ba kin su ba long ki ban berkat ha ki ban long ki bajai ta long ya kanu ka kam kan nama menta ngapet kabima wat kum ki komen su mengai online long kani ka digajing deh apring junga ba parti kam deh e ba PSA long kam deh kaba kata ai yu pa ba kan nun kur kom kajing sa expel donga ka digajing expel donga ngaling ngala ko ben design ki lu klapa be nga kala dia haji sakala de mucu long be komta hande ha kajing sit ha kajing buat parti politics ki ba ki la long kumabit tik kim perkat suru oh kani di kumabitnya kali wambetnya lightnya kadena kila sulong bet kumta PDB kani kaliang nani kani kaliang ngapa dah ngam junget te kata ngit be kadon sekawi ka kaliang ru kamde su bensu omit tangkani la kani ki bahok bet iksuit kamde long kumta ma politics kemla long barok bersaingi rusuit lari ngi di bahok bet kam long ta tengah pada suku ai ba pun kam jai no nama ba ka nu ka ba khluit bet tar kan sa dai thak roi